Zwino musi ri tshi humela kha ḽia fhungo ḽine ḽa khou kwama bvisa ha Adv.Vho-Malisela Teffo kha tsengo ya bulayo ḽa Senzio Meyiwa, ri na Adv. Vho-Romeo Nthambeeleni u sedza fhungo ḽeneḽi nga vhuḓalo. Advocate ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza. Ṱhamusi tsha u tou thoma ndi tsha uri u ḓibvisa Adv.Vho Teffo kha tsengo ya Meyiwa zwi khou amba mini kha vhumatshelo ayo? Muhashi nda ndo zwi lavhelela musi ndi tshi khou sedza nga nḓila ye mulandu wa vha khou tshimbila ngayo uri Vho Adv.Teffo vha nga ḓibvisa muhashi ngauri nga nnḓa ha maitele avho e vha khou ita ngaho musi vha khothe muhashi na vhone vhane vha na case dzavho dzine vha khou tshimbilisa dzone. Zwino zwi sumbedzisa uri ho mulandu u ḓo dzhia tshifhinga muhashi musi zwi tshi khou sedziwa mafhungo a postmortem uri maybe u nga thetshelesiwa vho ṅwaha u ḓaho hu tshi khou tea uri hu wanale muṅwe advocate ane a ḓo ya phanḓa na hounoni mulandu muhashi. Muthu a nga tama u ḓivha uri edzi mbuno dzine dza khou swikisiwa nga Vho Teffo dza uri vha khou ḓibvisa khayo vha khou amba uri a vha khou fariwa zwavhuḓi nga muhaṱuli ane a khou tshimbidza tsengo, Vho Tshifhiwa Mahumela na khothe yone ine a i khou vha fara zwavhuḓi, vha vhona dzi tshi pfala nga nḓani ha milandu ine vha nga vha nayo ngei thungo ye vha livhana nayo Vho Teffo sa muthu. Muhashi ndo no ḓi actor sa judge ahuna na mbuno na nthihi kha zwine zwa khou ambiwa. Ahuna muthu ane a ri o ḓa khothe a vha khou ṱoḓa uri zwithu zwi itiwe nga maitele ene muṋe a vha khou ṱoḓa ngayo. Zwino vhuḓifari ha Vho Teffo a vho ngo vhuya vha bva vhu tshanḓani tshibva tsha mathomoni muhashi. Vha vha tshi khou sumbedzisiwa mafhungo maṱuku nga maanḓa a uri vha songo nyadza mulayo na kushumisele kwa mulayo khothe na nga nḓila ine vha 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 tshi khou vhudzisa ngayo dziṱhanzi na nga maitele avho a u sa tevhedzela zwithu zwine zwa vha uri ndi zwithu zwine zwa ri kha mulayo, ndi zwithu zwa basic zwine ramulayo muṅwe na muṅwe ane a vha khou shuma nga mulayo ane a vha na tshenzhemo u tea uri a zwi ite muhashi. Zwino a zwi zwa mangadza na maṱuvhele a hone arali hu na thaidzo ine vha vha nayo hu na nḓila dzine wa dzudzanya ngayo mafhungo muhashi. A u tendeliwi nga mulayo uri u sokou bvela nnḓa khothe u ṅale uri a thi tsha ya phanḓa na mulandu. Advocate, muthu a nga tama u ḓivha uri tshiṅwe tshithu tshe Vho Teffo vha 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 khou lila ngatsho ndi tsha uri heyi tsengo i khou farelwa khothe khulwane ya Pretoria, tshiwo tsha bulayo ḽa Senzio Meyiwa tsho itea Vosloorus. Kha vha ḓo ri bvisela vho khagala kha uri musi hu tshi ṋangiwa uri tsengo iyo farelwa gai na fhethu he tshiwo tsha itea hone hu vha ho sedziwa mini, zwi a pfala na hezwo zwithu? Muhashi tshithu tsha u thoma tshine nda nga tshi amba ndi tsha uri khothe ya Johannesburg na khothe ya Pretoria dzi share zwine ra zwi vhidza uri ndi jurisdiction nga mulayo, and heyi decision muhashi i dzhiwa nga DPP ane a vha Director of Public Prosecution ene o ṋea dzimbuno dzine dza vha dzi khou pfala uri why mulandu wo tea uri u vhe kha khothe ine ya vha uri ndi ya Pretoria not Johannesburg. Zwino muhashi hezwo zwithu zwa explainiwa zwa sumbedzisiwa uri ndi ngani mulandu u khou tea uri u vhe Pretoria u songo tea u vha kha khothe ya Johannesburg nga DPP ene ya vha uri ndi ene a vha khou shuma na Director of Public Prosecution. Zwino hezwo zwithu zwo dzudzanyiwa ambiwa vha fhiwa na tshikhala uri vha tea uri vha ḓise dzi heads of arguments uri vha sumbedzise dzimbuno dzo uri why mulandu u songo tea u thetshelesiwa. Vhone vhane Vho Teffo vho balelwa u submita hedzo dzi heads of arguments muhashi, vha sala vha khou ita hezwi zwine ra zwi vhidza uri nga mulayo ndi u abandona argument yavho vha si nyago ya nayo phanḓa muhashi. Zwino khothe ya Pretoria na ya Johannesburg dzi a share jurisdiction. Ṱhamusi tsha u fhedzisela nga tou pfufhifhadza Advocate ndi tsha uri ndi yone u fa ha tsengo na yeneyi kana ro sedza uri vhathu vha nga vha ṱhamusi vha vha na fulufhelo ḽa uri havha Adv. Teffo vha tonga zwithu vha khou ṱoḓa u zwi ita nga nḓila yavhuḓi, hu kha ḓi vha na fulufhelo na kha tsengo ine ya u vhulayo wa Senzio Meyiwa? Hu na fulufhelo muhashi. Vho Adv. Teffo vhathu vha muthu muthihi we vha vha khou imelela havha vhathu vhane vha vha uri vha khou pfhi vha khou vhanelwa mulandu. A ri tendele khothe, ri tendele na mulayo u tshi shuma muhashi, ri si khou dzhia sia, ri khou sedza uri mulayo u khou ri mini. Vhane vha vha na vhuṱanzi vha ḓibvisele vhuṱanzi khagala hu si na u dzhia sia muhashi. Zwino khothe mushumo wayo ndi a si wo dzhia sia, ndi wo thetshelesa vhuṱanzi uri na vhuṱanzi ho fusha na uri vhathu vhe vha vhidziwa vha na mulandu kana vha na mulandu. Adv. Vho-Nthambeeleni ri khou livhuwa ḓuvha madekwana ḓuvha ḽa ṋamusi ndi musi ri khou saukanya mafhungo a u ḓibvisa Adv. Vho-Malisela Teffo kha tsengo ya bulayo ḽa Senzio Meyiwa.